Anhelo trabajar por el Señor, confiado en su poder y su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo ser, trabajar y esclavos del pecado libertar. Conducirlos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo ser obrero de valor, confiado en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Sí, realmente Dios nos permite trabajar en su evangelio, en la verdadera palabra, ¿no? La cual Él nos ha permitido. Él murió por nuestros pecados para darnos la salvación y de esa manera poder presentarnos ante Dios. Así, con su palabra, haciéndonos justos, santos y perfectos, por su sacrificio el cual hizo en la cruz. Solamente por Jesucristo podemos llegar allá. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 504. Himno 504, cuando allá se pase lista. Cuando las trompetas suenen aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista haya de estar, cuando allá se
se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar, y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alba al vislumbrar, siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra se sella, y que sea pasada lista y he de estar. Cuando se pase lista, cuando allá se pase lista, se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Sí, realmente Él llamará lista, ¿no?, a aquellos a los cuales han recibido la palabra de salvación y la sangre de su Hijo Jesucristo. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 492. Himno 492, cuán gloriosa será la mañana. Cuán gloriosa será la mañana, cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor,
ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Buenos días, hermanos. Gracias a Dios estamos aquí nuevamente. ¿Qué les parece? Muy bien. Sí, está muy bien. Estamos agradecidos, ¿no? Dios cada momento nos guía y también en cada culto, ¿no? Es muy importante, ¿no? Para poder, ¿no? Para poder escuchar la palabra, también para que Dios, qué es lo que quiere para cada uno de nosotros. Por eso yo creo que cada mañana, o sea, cada domingo, por lo menos deben llegar más temprano. ¿Está bien? Porque tarde llega, ¿sabes qué pienso? Que esa persona menosprecia mucho a Dios. Porque llega tarde, por eso. Aquí se usa una palabra, llega tarde, dice que falta de respeto, así pienso. Bueno, pero vamos a continuar, ¿no? Con el programa de hoy. Hoy, el hermano, para el culto de hoy, para el culto de esta mañana, el hermano Gregorio Cariba, él va a orar. Sí. Hermanos, vamos a orar para este culto. Pueden inclinar sus rostros. Dios Padre, Señor, le damos gracias por este día. También, Señor, porque usted nos da todos los días su misericordia, su gracia, Señor, podemos recibir, Señor. Este tiempo también, Señor, su iglesia está avanzando, Señor, a través de las actividades que tenemos también. Usted también, como antes, el pueblo de Israel guiaba, Señor, según su misericordia. Usted quería mostrar su grandeza, su gloria, Señor, a ellos. Por eso Él los sacó, Señor. Este tiempo también usted nos salvó, Señor, de donde estábamos en el mundo, Señor, y así nos quiere llevar, Señor, este tiempo. Su iglesia va avanzando también, Señor. Usted siempre nos da algunas dificultades, Señor, para que nosotros también podamos conocer, Señor, su gloria. Señor, este tiempo usted está trabajando mucho, Señor, y por eso también le rogamos, Señor, que usted ponga en nuestro corazón, nuestra vista, Señor, hacia usted, nos dé su sabiduría, su gracia, Señor. Puede llevar a los hermanos también, Señor. Antiguamente también al pueblo de Israel usted, Señor, salvó porque era su especial tesoro, Señor. Así también usted este tiempo salvó a los hermanos y también son su especial tesoro, Dios Padre. Por eso, por favor, usted guíe siempre en este camino, Señor. Nosotros pertenecemos, Señor, a un cuerpo, parte de la iglesia, Señor. Nuestro objetivo, Señor, es anunciar su palabra. También, Señor, por favor, este tiempo, usted guíe, podamos tener, Señor, esa fe hacia su palabra, sus siervos, Señor. Este día también, usted bendiga a los hermanos, Señor, pueda que ellos recibir su palabra, Señor, puedan ellos también así avanzar, Señor, con esa fe que el siervo nos da, Señor, a través de su palabra. Usted, Señor, por favor, usted guíenos siempre a través de su palabra, Dios Padre. Señor, le agradecemos por este día porque usted nos da un sol radiante y así podemos también disfrutar, Señor, este tiempo, Señor. Por favor, usted apresure también a los hermanos que todavía no llegaron y así pueda bendecir, Señor, a todos, Señor. Podamos recibir siempre su bendición, Señor. Todo esto, Señor, le agradecemos y así oramos esta mañana en el nombre del Señor Jesucristo, su Hijo. Amén. Sí, hermanos. Ahora, continuamente, ¿no? Después de esto, ¿no? Hay testimonio, ¿no? Y ahora, yo pienso que cada domingo, cada hermano debe anotarse, ¿no? Para poder testificar durante toda la semana.
Bueno, esta mañana vamos a invitar al hermano Ricardo Monroy para que pueda testificar. Sí. Hermano, buenos días. Quiero compartir un libro de la Biblia, Romanos 7, versículo 18. Voy a leer. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Yo de verdad estoy agradecido a Dios porque me permite todavía estar aquí en la iglesia, poder escuchar su palabra de Dios por medio del siervo y la Biblia. De verdad yo estoy agradecido mucho a Dios porque me ha dado la salvación. Yo quisiera ahora testificar un poco de mi vida de creencia. La verdad es que en mí muchas veces yo quiero hacer el bien. Muchas veces hay cosas buenas que quiero hacer, pero como está escrito aquí en la Biblia, el querer está en mí, pero no el poder hacerlo. Esto el pastor compartía, ¿no? Y decía que nosotros, si no tenemos el poder, ¿quién lo tiene? ¿Quién tiene el poder? Entonces, Jesucristo tiene el poder para hacer. Si nosotros nos uniéramos con Jesucristo, entonces todas las cosas podemos hacer. Por eso yo deseo, ¿no?, que Dios trabaje en mi vida, que Dios me permita avanzar conjuntamente con la iglesia. Aunque hay muchas cosas que también no quiero hacer, ¿no? Por ejemplo, la iglesia siempre nos empuja a las reuniones que tenemos casi todas las semanas, ¿no? Después tenemos actividades con la célula. Gracias a Dios también soy guía de zona, ¿no? Y yo a veces me pregunto, ¿no? Me pregunto y digo, ¿qué estoy haciendo yo realmente? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que estar dando mi tiempo a veces, ¿no? Así pensamientos me vienen. Pero de verdad yo me siento muy bendecido por estas actividades que tiene la iglesia. Me siento muy bendito porque mi tiempo también doy a la iglesia, mi tiempo, porque muchas veces también en mí surge, ¿no?, hacer cosas que no me conviene, malos pensamientos, pero por medio de las actividades de la iglesia, por las reuniones zonales y ahora, ¿no?, que estamos también empezando a cocinar también, ¿no?, a preparar el almuerzo y reuniéndonos con las zonas. Es un trabajo, ¿no? Es un trabajo. Actualmente mi esposa está en la iglesia y está preparando, ¿no? Entonces es un trabajo traer también aquí y ahora incluso el Prado está cerrado y surgen así problemas, ¿no? Yo no sé cómo vamos a hacer, pero sé que Dios va a trabajar también, Dios va a solucionar todos los problemas, ¿no? En mi trabajo también surgen problemas. Siempre en nuestras vidas van a surgir problemas, situaciones, dificultades, pero yo al menos creo que he encontrado, se podría decir, la clave, ¿no? Apoyarnos en Jesucristo. Yo, gracias a Dios, escuchando la palabra, siempre me dice, ¿no?, que todo tu trabajo, todo lo que te causa peso, déjale a Jesucristo, que Él va a solucionar. Y así es, ¿no? Dios ha solucionado todos los problemas que surgen en mi vida.
Y por todo eso yo estoy agradecido cómo Dios está trabajando en la zona número 22. También nos estamos reuniendo y de verdad da alegría el poder compartir su palabra. Y también me da a mí mucha alegría el poder escuchar su palabra de Dios por medio del pastor Andrés. Por eso, de verdad, yo estoy muy agradecido a la iglesia, a los siervos que dan su vida, ¿no? Dan su vida para que todo esto se avance, todo esto se pueda realizar, ¿no? La iglesia realmente está creciendo bastante, ¿no? Gracias a Dios tenemos ahora incluso visitando diferentes salones y los hermanos pueden llegar también aquí. De verdad me da mucha alegría y de verdad yo necesito mucho de la palabra de Dios para recibir ese poder y la sabiduría y avanzar y poder vencer toda dificultad, problema, situación que surge en mi vida. Eso yo quería compartir, hermanos. Muchas gracias. Sí, hermano, muchas gracias. ¿Escucharon el testimonio, hermanos? ¿Usted no tiene envidia? ¿No quiere testificar? Sí, pero hoy no hay tiempo, por eso otro día. Se anota, entonces no hay problema. Sí, seguidamente vamos a invitar a Canto de Esperanza. Ellos van a cantar número 1, Te amo, y el número 2, Mi refugio. Sí, hermanos de Canto de Esperanza, pueden pasar adelante, por favor. Algunos todavía nos ve por medio de Facebook y también por YouTube, ¿no? Algunos hermanos sí, mejor que venga aquí a la iglesia. Pero los que no vienen, es decir, los que no están en nuestra iglesia, ¿no? Ellos también, como ve, entonces estamos muy agradecidos a cada uno de ellos. Sí, vamos a... Sí, ya está preparando, ¿no? El coro Canto Esperanza. Entonces yo creo que hoy estamos reunidos, ¿no? Aquí para poder agradecer a Dios. Tengo que sacar, sí, gracias. Pensaba que yo nomás quería cantar. Sí, sí, pasa. Sí, vamos a recibir con un fuerte aplauso, por favor, hermanos. Sí, pasen adelante, hermanos. Ahora sí, nuevamente vamos a aplaudir. Sí. Gracias.
interpretando dos alabanzas, Mi refugio y Te amo.
Sí, muchas gracias. Seguido vamos a invitar a Coro Nueva Alegría. Ellos también van a presentarse. Después de eso vamos a ver también video promocional de la Universidad de Corea. Y si pasa adelante los de Coro Nueva Alegría. Siempre yo soy.
Sí, muchas gracias, hermano. Dios tanto nos ha bendecido, también yo creo que Dios continuamente quiere trabajar con cada uno de nosotros, ¿no? Así pienso. Seguidamente vamos a ver video promocional de la Universidad de Corea. 바람이 불어오는 곳 그곳으로 가네 그대의 머릿결 같은 나무 아래로 덜컹이는 기차에 기대어 너에게 편지를 쓴다 꿈에 보았던 길 그 길에 서 있네 설렘과 두려움으로 불안한 행복이지만 우리가 느끼며 바라볼 하늘과 사람들 힘겨운 날들도 있지만 새로운 꿈들을 위해 바람이 불어오는 곳 그곳으로 가네 햇살이 눈부신 곳 그곳으로 가네 바람에 내 몸 맡기고 그곳으로 가네 줄렁이는 파도에 흔들려도 수평선을 바라보며 햇살이 웃고 있는 곳 그곳으로 가네 따따라라라라라 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 따따라라라라 나뭇잎이 손짓하는 곳 그곳으로 가네 휘파람 불며 걷다가 너를 생각해 너의 목소리가 그리워도 뒤돌아볼 수는 없지 바람이 불어오는 곳 그곳으로 가네 그곳으로 가네 Sí, muchas gracias. Ahora llegó la hora, ¿no? Para que podamos escuchar la palabra de Dios. Sí, vamos a invitar al pastor Andrés para que nos pueda compartir la palabra de Dios. Muchas gracias. Sí, buenos días, hermanas, hermanos. Sí, muy buenos días todos. Sí, este lugar es muy hermoso.
almarayku runas churenqa tatampa hatun kayninpaq k'anchayninpi hamunqa angelesniwan khusqa chay pachataq sapa uhman qopunqa ruwasqanman hina chiqatapuninikichik wakin kaypi kaqkunamanta mana wañunqankuchu runas churinta reynopi hamuqta rikunanku kama. Iskay chunka pusaqniyuq chillayninkama ñawirinchis. Iglesiaman chayaspa wakinkuna t'ukurinku. Creyentesqa pikunachus Diospi creqkuna k'acha kasqankuta hinata paykuna qhawarinku siminkumanta imata lluqsin Diospaq palabra lluqsin. Chantapis paykunaqa creyinku Dios paykunawan khusqa kasiaspa pikunachus iglesiapi congreganku chantapis paykuna Diospi creenku paykunataqa k'acha runata Diospaq wawanta hina qhawanku k'acha kaqta qhawanku. Pero iglesiaman chamuspa pisimanta pisis desqaspa chay creentesta chanta chay paykunata qhawarispa runasqa t'ukuyninta tifrarinku. Runasqa t'ukurin cristianosqa pikunachus iglesiapi congreganku Diosta alabanku paykuna k'acha kasqankuta Diospa wawan kasqanrayku. Hinapis domingo kaq domingo killa iskay killa askha watataña hamunku iglesiaman qhawanku chay hermanos iglesiaman hamunku creenku Diospi paykunapis imata ruwanku paykuna wakinkuna llullakunku wakinkuna suwakunku wakinkuna maqanakunku phiñakunku ch'awkiyanku ima chanta creentes cristianosqa llullakunku suwakunku estafanku ch'awkiyanku chay iglesianqa machiqa kaq iglesiachu nispa qhawanku hermanos kaspa paykunaqa llullakunku hina ruwasanku maqanakusanku insultakusanku hinamanta runaqa pisimantapisi qhawayninta t'ukuyninta tifran. Chanta waq iglesiaman rinku imanataq chay waq iglesia qhawaspa machay k'acha kanku chanta imata ruwanku munanku paykunaqa sirviymunanku k'acha kanku mana maqanakuy munankuchu ma insultakuy munankuchu mana ch'awkiyay ma llullakuy munankuchu. Charayku wakinkuna chayta qhawaspa masq'anku imata paykuna imata masq'anku mayqan iglesia k'achi kasqanta paykunapaq runasqa imayna iglesiata masq'anku congreganankupaq paykuna qhawanku imaynatachus qhawaku mana maqanakunkuchu ma llullakunkuchu machay k'acha kanku chantapis k'achapay kachanku runa masinkutapis paykuna chayta qhawaspa ninku chay iglesia chiqa kasqanta k'acha iglesia paykuna mana qhawankuchu llullakuqta insultakunakuqta ma estafakunkuchu ma ch'awkiyakunkuchu chayta paykuna qhawanku ñawishninkuwan qhawaspa paykunaqa iglesiasta aqllarispa congreganku. Ñuqapis hina t'ukurkani iglesianchisqa imayna kasan iglesianchis Misión Buenas Nuevas La Pazpi imayna kasan imaynata qankuna qhawankichis k'achas allinta sirvispa qankunata wakinkunani umanta khiwirinku mana nispa hinapis sonqonkupi waqaychanku iglesianchispipis wakin wawqish llullakunku wakinkuna estafanku wakinkuna qullqi mañanakunku chantari simin wisq'asqa kasanku manapis mañankumanchu hinaña maqanakunku iglesianchispi kikillanta mana iglesiallanchispichu maypichus runas tiyanku tukuy kay tiyan mana paykuna qhawachikunkuchu chaylla kashan mana sara kaq paykunamanta lluqsinanpaq ñawpaq dominguta kayta ninchis kay ofrendarqa Diosman kay ofrendaspa manchay k'acha kaspa hinan ofrendanqa
Caínpis manchay k'achasuna kaspahinan, pero Dios chayta qhesacharqa. Imarayku qhesacharqa Dios chayta? Payqa ofrendanta, hallp'amanta ofrendanta aparqa. Dios runasta ruwaspa, t'una hallp'amanta ruwasqa. Kayenqa chay hallp'aq puquyninta aparqa. Imanita munan chay? Aychaq ruwasqanta, allin kaqta aparqa. Ñuqanchikpa allin ruwasqanchista payqa aparqa Diosqa ñawpaqman. Dios yacharqa chayta kuchi kasqanta, millay kasqanta. K'acha kaspa hina, pero Caín kupi tukuy ima sagra imas tiyan. Chayta pakaykuspa imata qhawachin. Kunan p'unchay kikillanta k'achas, bondados kanku, pero chayta qhawarispa, chay iglesia chayqa kaq nispa. Chay iglesia k'acha, kay runa k'acha nispa qhawanku. Tiempo pasaqtinri, kuska kasaspa, kanqa, qhawanqa defectonchista, pantasqanchista, llullashkusqanchista ima qhawanku. Mana atisqanchista ima qhawanku, charayku ñuqanchis ñak'arisunchis. Marayku hina kayta ruwanku nispa. Iglesianchispipis kikillanta wawqimas qankuna hamunkichis iglesianchisman chayta qhawankichishu manachu? Qankuna qhawankichishu manachu? Wakin wawqis qhawanku, wakinkunata sunqunku wisq'akun. Chay wawqiqta salvo kaspa paykuna llullakunku, chantapis chay panayninchis mana allinta chuparlan. Chantapis hermanokama qhawanakunku, paykunakama zimanakunku. Kaypi wawqimas qullqima ñukuspa imata paykuna ruwanku? Manaña kutichimunankuchu, maqanakunku. Tukuy imaymana llakikunas tiyan. Chayta qhawaspa manaña munankuchu paykunaqa hamuyta, chanta wisq'akun. Kunan paqarin imata parlay munaysisqankunaman wawqimasis? Wawqimasis iglesiaman chayamuspa, paykuna Diospa palabranta uyarinku. Imanatachus ñuqaniykichis iglesiaspiqa tukuy creyentes kanku, wawqimas Diosmanta parlanku, Diospa wawaykayku nispa, pero kawsayninkuri uhinata kasan. Chayta qhawachinku chayqa, charayku pantaykunas chayamun wawqimasis ukhupi, kay iglesiaqa chayqachu, kay iglesiaqa salvochu nispa hinata paykunaqa iskayanku. Chay t'ukuypipis waqaychanku sunqunkupi mana imatapis allin yachinkuchu, chayta mana atinkuchu Dios, chaykunaqa mana Diospa palabranta uyariy atinkuchu. Chayqa pisimanta pisi chay t'ukuy karunchan iglesiamanta, manaña paykuna uyariy atinkuchu chay sunqunpi kan chayqa. Chay t'ukuy mana allin sunqunchikpi kashan chayqa ma uyariy atinkuñachu Diospa palabranta. Imaraykutaq hina kasan kay wawqimas iglesiapi? Wawqimas imaraykutaq iglesiaman hamunku? Paykuna uyarispa hinanku Diospa palabranta, pero hinapis askhas confianku paykunapi, t'ukuykunasninpi. Charayku naqta paykuna iglesiaman rispa Diospa palabranta uyarinku, paykuna creyentes kaspa hinanku Diospa palabranta uyarinku, chanta kay palabra kay runasta apaykachan. Chantapis askha wawqimas imata ruwanku, Diospa palabranta uyarispa paykuna hap'inku, chantapis uyarispa t'ukuykunasninta, razonesninta paykunaqa hap'inku. Imaynata chay creencia kawsayninku, imaynatata creencia kawsayta pay apaykachasan, Diospa palabranta apaykachaspa, amén, aleluya, kay palabra chayqa nispa ninku. Pero situación qhawaspa paykuna mana kay allinchu, kay wawqima hinachu nispa. Hinata qhawachinku chay paykunaqa confianku paykunapi, paykuna creenku t'ukuyninkupi. Wawqimas imayna kawsayta apanku, creencia kawsayta? Diospa palabranta uyarispa, chantapis paykunapi creespa, t'ukuynita hap'ispa, iskay t'ukuyta hap'ispa confundikunku. Iskayanku iglesiapi mana chayqa yachinkuchu. Chay t'ukuyqa ñuqanchispi kaspa karunchakun. Imaynatachus parlanchis hinata. Chayqa kaq iglesia kaspa imarayku hina kashankay? Hermanos salvos kaspa simimanta imalluqsin Diospa wawan kani nispa. Chanta kay evangeliota predicaspa kay palabrata
Imaraykuta kawsayni ujinataqri chanta kayta qhawaspa ujinayan ima qhipakun sonqopi iskay hawas tiyan sonqokupi mana kay chiqa kaq iglesia chunispa t'ukuyninta qatispa waq iglesiata mask'an payman gustan sonqoman mayqanchis cabaleación chay hinata chay iglesiata mask'an chay iglesiata qhawarispa imantapas palansi k'acha kaspa hina kanku chantapis sumaq runas kaspa kanku runas mallullakunkuchu sumaq sirvinku kay chiqa iglesia nispa qhawanku tiempo congregaspa chay iglesiapi kaspa paykuna imata qhawanku chaypi qhawallankutaq kaykunasta chanta watiqmanta paykuna waq iglesiata ñataq mask'allankutaq t'ukuyninta qatispa ñawirispa Bibliata wawqimasis supayqa hinata ch'awkiyawanchis chaypi wawaqta muyu t'anta kapurqa kay callepi vendenkuchu hatun t'antata Cochabambapi hatun t'antasta ñuqa qhawani sucrepipis qhawayanitaq Cochabambapi manchay hatun t'antata umaymantapas astawan hatunta qhawani chay t'antata t'ukurirqani imaynatataq tukuy chayta mikhuyatinkuman wawaqta chay t'anta muyu t'anta karqa umapi kuraq runa chaypi chayqa mana qullqiyuqkuna phuti runa llarqaywan kasan pero chay wawata qhawaspa maki hap'isya makinpi hatun t'antata hap'ishan chay kuraq kaq runaqa t'ukurin imaynamantataq qhechuyman chay t'antata nispa imaynamantataq qhechuyman kallpachakuspa qhechuyatinmanchu pero mana chayta ruwayatinchu runa chayta qhawaspaqa hap'inkuman chay saqra runata imaynata wawamanta t'anta qhechusan nispa chayta t'ukurispa chay runaqa imaynamanta chay t'anta qhechuyman nispa llarqaywan kasanikuna nispa chanta qayllaykurqa chay wawaqman chanta nirqa wawa ama conejo gustasunkichu ari conejo gustawan tío nispa ñuqa qhawachisqayki conejota t'antata mañariway nispa Kuay nispa chata wawa t'antata haywan chantimata ruwan chay kuraq kaq runa conejota ruwan hatun ningriyuqta t'antamanta imata ruwan pisimanta pisi urquspa simiman churaykuspa kaypi nigri tiyan nispa k'acha tío manchay k'acha nispa qhawan chaymanta waq ningrita qhawachillasqaykitaq nispa chanta hinata conejota qhawachispa kaypi kasan nispa wawata qhawachin chay wawa chay conejota hap'ispa mana sienteku kusisqa contento kashan payqa chay kuraq kaq runaqa sumaq yachayniyuq kaspa hinata qhechu kaspa payqa mikhun pay llarqaywan kasan chanta chay wawaqa tiyunichu qhawachiwankiman waqta nispa nillantaq chaymanta chay casado kuraq kaqqa parlaspa chanta llullakuspa tukimata mikhukapun hinata payqa mikhuykun wiksaman tukimay yaykuykuchin hinata wawan parlaspa payqa mana atinchu atinchu wawaqa imaraykuchu chay kuraq runa ch'awkiyasan estafasan imata qhawachisan wawaman wawa ima qhawaymunarqa animalituta chay conejota qhawachiymunan imantachu chay t'antamanta conejota ruwan chayta qhawaspa wawaqa contento kashan pero t'anta mayman t'antataqa mikhuykusan chay runaqa wisama yaykuykusan chay t'antaqa chay kuraq kaqpata yachayrin sumaq payqa yachaña t'ukurita sumaqta pero wawari manaraq anitachu t'ukurin payqa uyarishlapa chay kuraq kaq runataqa uyarispa payqa t'antata haywan ñuqapas t'anta mikhuymunani nispa nin wawaqata tiyunman pero tiyun imatataq nin kay wiksaypi kasan nispa manaña payqa t'antata qhechuqayatinchu t'antata q'alataña mikhuyka kapun hinata wawa t'antata chinkachin kay supaypa kawsaynin kikillantaq yachaynin sumaq hatun ñuqanchista ch'awkiyanawanchispaq paypaqqa sasa kashan qankunanichu Bibliata ñawirinkichis Rey David Israelta payqa reynarqa tukuy imata pay munanchayqa pay conseguiyatin rey kasqanrayku paypata warmisnin tiyan wawasnin tiyan tukuy iman tiyan pero p'unchay qhipakuspa palaciopi supay payta ch'awkiyarqa imata qhawachin
warmi chaypi mayllakusarqa chayta qhawachin imanta ch'awkianchanta manchay k'achita kasqanta qhawachin paypata tiyan warmi mana uqllachu askha warmisnin tiyan kawsaynin manchay k'achitu pero ukuti supay ch'awkiyan David manchay k'achita nispa hina qhasa kashan imayna karqa chay tukuy warmisniki manachu basta karqanchay imayna qan ch'awkiyanki nispa David chayta uyarispa ch'awkiyachikurqa Genesismanta pacha ñawirispa Adanman pacha chanta maypi David tukuy runas lluqsinku chay Judas Iscariotemanta pacha paykunata fácil sasa ch'awkiyanku Jesucristuta ima supayqa qayllaykuspa Jesusman ch'awkiyay munarqa chanta llullakunchu manachu llullakun supayqa llullakunchikqa punchari chanta ñuqanchista astawan qhasa ñuqanchis engañanawanchis David chay warmita qhawaspa hinata supay payta ch'awkiyan ari astawan kusisqacha pay kanqa chay warmiwan paywan tiyaspa paypata karqa kanpis warmisnin wawasnin chaywan tiyasarqa kanpis paykuna kusisqa kasarqanku pero 10 tukuy imata paykunaman qurqa hinata paykunata ch'awkiyaspa David chay tukuyta hap'ispa ch'awkiyaspa hinata huchachakurqa chay warmiwan kunan paqarinpi wawqimasis chay supay chay Sagra Espiritu hatun yachayniyuq ñuqanchismanta kasan ch'awkiyayatinmanchu manachu qankunatapis atin ch'awkiyayta pay qankunata qhasa ch'awkiyayatsunkichis kay Mateo chunka suqtayuq chunka 15 chillayninta qhawarisun Cesarea Filipoman chayaspa Jesusqa yachachisqasninta tapurqa runaq churinta pi kasqantataq ninku nispa Jesus kaypi waturqa yachachisqasninta nin runaq churinta pi kasqantataq ninku nispa watuykachan paykunataq kutichinku chayta uyarispa chunkata wayuq chikllanipi nin paykunataq nirqanku wakin ninku Juan Bautista ukkunataq Elías waqkunataq Jeremías chayri profetasman uqnin kaq nispa chunka pisqayuq chiklayninpi Jesus tapullarqataq qankunari pikasqaytataq niwankichik nispa chanta discipulusnin kutichirqanku wakinkuna Juan Bautista wakinkunari Elías nispa wakinkuna Jeremías nin wakinri profetasmanta uqnin kaq nispa Jesus tapullarqataq qankunari pikasqantataq niwankichik nispa chanta Simón Pedro chayta uyarispa kutichirqa chay kutichisqanta qankuna sumaq yachankichis kuna paqarin chayta ñawirllasuntaq chunka suqtayuq chiklayninpi wawqish ñawirisunchis iskay 15 chanta Simón Pedro kutichirqa qanqa Cristo kanki kawsaq Diospaq churin nispa Pedroqa Jesuspaq discipulun karqa Pedro riqsirqa sumaqta Jesusta Jesus tapullarqataq qankunari pikasqantataq niwankichik nispa chanta Simón Pedro kutichirqa qanqa Cristo kanki kawsaq Diospaq churin nispa allintachu ñawirinkichis manachu nin chanta Simón Pedro kutichirqa imaynata kutichirqa Simón Pedro payqa riqsinpichik Jesus kasqanta wawqimasis payqa Diospaq churin
Diospaq churin nispa nirqa, qanqa Cristo kanki, kawsaq Diospaq churin nispa nirqa. Jesucristo kaypi kanman, Pastor Andrés manta Jesucristo pulpitupi kasanman, hinata tukurispa, hinata waturinman. Runa imatataq ninkuman ñuqata? Wakinkuna Juan Bautista, Elías nispa, Jeremías, wakinkunataq uknin kaq profeta nispa nirqanku. Qankunari imata niwankichis? Qankuna kutichinaykichis tiyan chay rato. Ari? Qankuna imatataq ninkichis? Imanata qankuna sumaq yachankichis hinata? Pita Jesucristo, hermanos? Payqa Cristo, Diospaq churin. Chayta sumaq qankuna yachankichis. Pedropis yacharqa kayta. Jesuspaq ladunpi kasaspa. Payqa runallachu. Payqa hanaq pachamanta hamun. Payqa Diospaq wawan. Payqa hatun atiniyuq. Payqa Cristo, Señor ninchis. Payqa tukuyma ruwayatin. Payqa chayta yachaspa paywan Jesuswan kuska kaspa Jesus paykunata waturqa. Qankunari pikas kaytataq niwankichik nispa. Chay discípulos ukhumanta Simón Pedro sayarispa kutichirqa. Qanqa Cristo kanki, kawsaq Diospaq churin nispa. Imanata kutichisan kaypi wawqimasi? Cristoqa dueñonchis, payqa suwawanchis, kawsayta quwanchis, pay qhechu yatiwanchis kawsayninchista, payqa dueñonchis. Chantapis Diospaq churin, chiqa kaq, mana huchayuq payqa, chiqa kaq. Santos Diospaq churin. Sumaqtachu riqsirqa Pedro, wawqimasis, chiqatachu payqa riqsirqa? Kunan paqari qankunapis sinata kutichimkichpich Jesus kasqanta? Qankunapis sumaqta kayta yachankichis chayqa, qankunapis creenkichischu Jesus Señor ninchis kasqanta chiqa kaq. Jesus Diospaq churin kasqanta, qankunapis kayta creenkichischu? Qankunapis kayta riqsinkichischu Pedro hina? Charayku Jesus hatun yachirqa Pedrota, ari allin nispa. Chanta sayarichisaq iglesiayta Pedro patapi nispa nirqa. Pedro imanita munan sutin? Rumi. Chaypi sayarichisaq iglesiayta nin. Chay iglesiata ni ima t'unayatinqachu nispa hinata Pedrota payqa hatun yachin. Chunka qanchis niyuqpi. Chanta Jesus nirqa kusikoyniyuqmin kanki Simón Jonaspaq churin. Chaytaqa mana runachu sut'inchasunki. Mana chayri hanaq pachapi kasaq tatay chaytaqa sut'inchasunki. Chunka pusaq niyuqpi nillantaq. Ñuqataq niki qanqa Pedro kanki. Qan chanqa patapitaq iglesiayta sayarichisaq. Ukhu pachaq atininpis mana iglesiaytaqa atipanqachu. Chunka hisq'uniyuq ñawirillasuntaq. Qanman qusqayki hanaq pachaq reynuq llavisninta. Imatachus kay pachapi watanki chayqa hanaq pachapipis watasqallataq kanqa. Imatachus paskaranki chayqa hanaq pachapi paskarasqallataq kanqa. Nispa nirqa Jesusqa. Pedro chay yachayqa mana runaqtachu. Mana chayqa hanaq pachamanta Dios qosunki nispa nirqa. Charayku qan chayta creyatinki Jesus Señor ninchis kasqanta, chantapis payqa Diospaq churin kasqanta payacharqa. Diospaq churinqa limpu mana ni huchayuq chiqa kaqkash. Payqa chayta creyatirqa. Charayku chayta Jesus uyarispa Pedromanta yacharqa. Mana kayqa yachayninchischu nispa mana aychamantachu ni llawarmantachu kayqa. Mana chayqa hanaq pachamanta kay yachay chayamurqa Dios payman qurqa.
Chay yachayta qurqa tata Dios Jesús hinata bendecirqa Pedrota. Pedro chayta uyarispa Jesús bendicen. Pita bendicen Jesús? Qankunatachu? Qankunapis kikillantataq Pedro hina kutichinkichik? Qankunapis imaynatataq ukurinkichis? Pita Jesús? Payqa Cristo Diospaq churin. Qankunapis kayta sumaq yachankichis, sumaq riqsinkichis. Jesús bendicionqachis qankunata Pedro kikinta. Amén wauqimasis. Kay bendicionta hap'ispa tukuy munankichik, huch'imanta pacha kuraqkama. Kaypipis Pedro kikillantataq imayta Jesús machay yachayniyuq. Pedroqa Diospa gracianta chay yachayta qurqa Pedro mana qankunamantachu mana chayqa Diosmanta hina hatun yachayqa bendecirqa. Pedro kayta uyarispa payqa imayna kasarqa? Manchay kusisqa kasarqa. Discipulusninpis kikillantataq chaypi discipulusnin kasarqanku imayntachus Jesús Pedrota hatun yachin Pedro chayta uyarispa manchay kusisqa kasarqa. Chaypi Pedro saykunan karqa, chaypi tukukunan karqa, pero payqa chaypi parlan. Pedrota hatun yachin Jesús hinata parlan. Iskay chunka ugniyuq chiqllani ñawirillasuntaj. Chaymanta pacha Jesúsqa yachachisqasninman willayta qallarirqa Jerusalenman zinampuni kasqanta. Chaypitaq kuraqkuna leymanta yachachiqkuna kuraq sacerdotes ima anchatapuni payta ñak'arachinankuta, wañuchinankuta ima kinsa p'unchaymantaq kawsarimpunanta. Chanta Jesús yachachisqasninman willayta qallarirqa niwanchik. Imata yachachisarqa? Wañuyninmanta yachachisarqa. Ñuqasisaq Jerusalenman, chay Jerusalenpi ñak'arinanta, wañuchisqa kananta chayta pay yacharqa. Kinsa p'unchayninmanta pay kawsarimpunanta chayta yacharqa. Chay escribas, chay sacerdotes ñuqata bendaykuaspa ñuqata ñak'arichiwanqanku nispa. Payqa wañuyninta nisarqa chayqa punchari Jesucristo wañuyninmanta parlasarqa. Payqa nirqa Jerusalenman zinaypuni kasa chayqa Diospaq voluntadnin kasan nispa. Jerusalenman yaykunqa chay escribas, ancianos, sacerdotes wañuchinankuta pay yacharqa. Kinsa p'unchaynimanta payqa kawsarinnanta. Chay discípulos ukhupi uhnin kaq Pedro chaypi wataqmanta parlan. Dios bendiciwaña nispa Dios sayarichiwaña tukuy discípulospi ñuqa parlasan nispayqa sayarispa parlarqa. Imata parlarqa kunan ñawirisunchis? Iskay chunka iskayniyuqpi. Tarinkichichu wawqimasis? Hinapi Pedroqa Jesusta sapallanta waqniqman pusaspa k'amiyta qallarirqa. Señor, Dios tataqa amapuni chayta munachunchu, ama chaytaqa parlallaypischu nispa. Hinata nirqa Jesusman Pedroqa qankunawan khusqa ñawirisun kayqa kaykuna paqarin sumaqpuni kasan. Imaynata Pedro nirqa chayta qhawarisun. Iskay chunka iskayniyuqta wataqman ñawirisun. Iskay kinsa. Hinapi Pedroqa Jesusta sapallanta waqniqman pusaspa k'amiyta qallarirqa. Señor, Dios tataqa amapuni chayta munachunchu, ama chaytaqa parlallaypischu nispa. Pedro Jesusta uyarispa Jerusalenman zinanta chay escribas, sacerdotes, kuraqkaq kuna paykuna romanosman vendaykunankuta chanta payta ñak'arichinankuta cruzpi wañuchinankuta nispa nirqa. Kinsa p'unchaynimantaq kawsarimpusaq nispa nirqa. Chayta nispa uyarispa discípulos Jesuspanta uyarispa uhnin kaq chayta kutichirqa.
Imata hina parlasanki Jesús nispa, imaynata nirqa Jesusman? Nin k'amita qallarirqa Jesusta nispa nirqa. Chanta nispa, Señor Tata Dios amapuni chayta munachunchu, ama chaytaqa parallaypichu nispa. Imata parla San Pedro? Mana hinachu kanqa nispa. Imanita munan ama wañuychu, Diospaq wawan kaspa Cristo Señor ninchis kaymaraykuta wañunmari nispa. Ama hinachu kachun nispa nirqa. Ñuqapis apoyasqayki mana hina kananpaq nispa nirqa. Hinata Pedroqa parlasan. Kunan p'unchaypi ashkha runas imanata parlanku, iglesiaman hamunku, uyarispa Diospaq palabranta, pastores chaypi, líderes kasanku, chayta compartispa Diospaq palabranta, Pedro kikin qallariyninpi Pedro sumaqta uyarin. Pitaq ñuqa kani nispa, qanqa Cristo kanki Señor nispa, payqa dueñonchis kanku chantapis hatun altiniyuq, payqa santo chiqaqa mana niyuq huchayuq limpu kasqanta. Wawqi masispis iglesiaman hamunku uyarinku chaykama ari ninku hap'inku Jesusqa Señor ninchis nispa. Señor Jesusqa Diospaq wawan limpu manaña huchayuq. Pero Jesus parlaqtin wañuyninmanta chaypi ancianos, sacerdotes, chanta escribas, paykunaqa crucificanankuta wañusaq nispa chayta hap'ispa wañusaq cruzpi nispa. Chaypi parlaspa Señor Jesucristo wañuyninta chantaqa kawsarimusaq nispa. Discípulos hina kanqa ama llakikuychischu wañunay tiyan nispa, chay Diospaq munaynin nispa, chay funt'akunanpaq wañunay tiyan nispa. Pero Señor Jesucristo wañuyninwan tukuy huchasninchista limpuchanqa. Kinsa p'unchaynimanta payqa sayarispa, payqa atipaña tukuy huchasninchista. Jesucristo chayta nispa, uhnin kaq discípulosnin Pedro chayta uyarispa, imaynata nirqa wawqi masis? Imanispa nirqa, imaynata kutichirqa? Mana wañunanta nirqa, payqa hinata mañakurqa, ama hinachu kachun nispa. Ama wañuychu nispa, Tata Dios amapuni chayta munachunchu nispa nirqa. Pedro parlasqanqa imayna qhawakun aychanchispaq wawqi masis? Payqa munakun, pita munakun? Jesucristuta payqa munakun. Pedrochus cristiano chiqa kaqsan, payqa Jesusta munakun. Payqa k'acha kaspa hinan. Pero Bibliata ñawirispa Jesusqa watiqmanta Pedro tuyarispa parlallantaq. Iskay chunka quizá uchillani ñawiriyasuntaq. Jesustari kutirikuspa Pedroman nirqa, rikaymanta Satanás, qanqa misk'aychiyta munasawanki. Imaraykuchus mana Diospaq imashninpichu yuyashanki, mana chayqa runaspaq imashnillanpi nispa. Pedro Jesusta munakuspa hinan, Jesus nin wañunanta, payqa ch'aqatasqa wañunanta nisan, aychanta clavaykuspa, chanta, chaymanta kawsarimunanta hinata nisan Jesusqa. Pedro ama hina ruwaychu nisan, ama wañuychu Señor nispa nisan. Aychanchispaq Pedro munayniyuq machay k'acha kaspa hinan. Imaynata yanapayman, imata ruwayman mana wañunaykipaq nisan. Pero chayta Jesus uyarispa nin, rikaymanta Satanás qanqa misk'aychiyta munawanki nispa nirqa. Imaniyta munan misk'achiy? Enemigo, mana saqenchu, mayanapashanchu. Chay enemigunqa parlaspa kashan,
Oqemasis kunapaqani iglesiaman chayamuspa sutiaymanta pacha bañakuspa tukuy machurakuspa peinakuspa saku corbata churakuspa sonqoykichis wakichispa iglesiaman chayamunkichis. Oqemas iglesiaman chayuspa pita uyarimunan qanqa tropiezo enemigo kanki nispa Jesus hinata parlaspa pita chayta hap'iyatinman kunan paqarinpi kankunapis hina kutichinkichis imaynata kutichinkichis pita Jesus Dios paq churillanchu hinallatachu kutichirqa Pedroqa mana hinachu qankuna yachanaykichis tiyan sumamanta Dios paq palabranta payqa Jesus Cristuyku nispa payqa dueñonchis chanta qankunapish chaypi kirankichis chayqa punchari tukuy wawqis kaypi kaqkuna kunan paqarinpita mana creenmanchu Jesus Señor ninchis kasqanta Jesus qa Dios paq churin payqa limpu chayqa justo santo chayta qankuna creyatinkichis wawqimasis pikunachu chaypi creek kay palabrapi Señor Jesucristoqta makiykichis uqharichis pikunachus creekkuna mana aladuykichis qhawarispa Dios paq ñawpaqinpi ñawqata qhawarimuspa makiykichis uqharichis pikunachus creekkuna kay palabrapi makiykichis uqharichis astawan hasay mana creenichirispa makiykichis uqharichis astawan chayqa hasa kasa mana pipis makin uqharinchu tukuy creenku Jesus Cristo Señor ni dueño nispa chanta payqa Dios paq wawan payqa chayqa kaq nispa chantapis ma huchan kanchu nispa payqa chayqa justo chayta cresankichis waqinmasi chayqata puni tukuy chayta creenkichis chayqa kasan mana qankunallachu kunan paqarinpi tukuy niqpi tukuy iglesiaspi tantakusanku hinata paykunapis watukuspa tukuy kutichanqanku imata kutichanqanku Jesusqa Cristo nispa payqa Dios paq churin nispa tukuy chayta creenqanku kaykama allin kasan wawqimasis chayta uyarispa Jesusqa chaymanta pachanin qallarisqa parlayta ñuqa Jerusalenman risaq nispa chanta chaypi wañusaq ñakarisaq escribas sacerdotes principales wañuchiwanqanku nispa ama llakikuychischu nirqa ñuqa wañunay tiyan huchasninchaqrayku y kinsa p'unchaynimanta kawsarimusaq nispa chanta qankunawan kasaq nispa chayta uqmanta parlaspa Jesusqa chaypi Pedroqa imanatachus Pedro hinata uyarin waq discípulos wasuna simaki killantataq Pedro chayta mañakuspa ama hinachu kachunchu nispa ama wañuychu nispa nisarqa mana munanchu wañunanta Jesucristo chayta uyarispa parlarqa nirqa Pedro nispa qanqa misk'achiyta munawanki qanqa enemiguypis kawaq hina nispa zipuy kaymanta Satanás nispa nirqa chay ñawpaqllata Pedrota hatun yachisarqa chay yachayqa mana runaqtachu chaytaqa hanaq pachamanta tata Dios qusunki nispa pero huk tiempo pasqamanta Pedro mana wañunanta ama hinachu kachunchu nispa Jesús nirqa Pedrota kaymanta supay nispa hinata Pedrota wich'uspa qanqa tropiezoy kanki nispa wawqimaspi kaypi qhawayatinchis wawqimasi pitaq enemigo ashka runas t'ukurinku Señor Jesucristo enemigon pita kasqanta llullakuqkuna machaqkuna wañuchiqkuna pichis hucharikuqkuna machaqkuna chay drogadictos llullakuqkuna
maqanakukuna, huchallikukuna, paykuna enemigos kasqanta t'ukurinku, pero kunan paqarinpi ñawirispa wawqimasis, Jesusqa mana chaykunata achunsa, mana chaypi nisanchu qan llullakunki, suwakunki, estafasanki nispa, qanqa tropiezoy kanki, imagínatachu nin, imagínatachu kaypi parlasawanchis, pitataq hina parlasan? Qanqa tropiezoy kanki, pita Jesuspa tropiezon kama, pita enemigon kama, chaqatapuni pita kama, pitaq? Mana qankuna enemigo kayta munankichis, supay ninkichis, ¿sí? Supay nisankichis. Kunan paqarinpi Jesus niyta munanpichus kaq enemigo kasqanta Dios pata. Kaypi qhawarsunchis, iskay chunka tawayuq chiqllay Chaypacha Jesusqa yachachisqasninman nerqa, pillapis ñuqawan zita munaqqa, pay kikinta qhisachakuspa, cruznin uqharispa, qhipayta hamuchun. Imaraykuta Jesus hinata manchay patamanta parlarqa, qanqa tropiezoy kanki, enemigoy kanki, qanqa supay kanki, zikaymanta nispa k'amirqa. Jesus chiqnikunchu Pedrotaqa, Jesus choqaytachu munan Pedrota, kunamanta pacha mana ña discipuluychu kanki nispachu nita, charaykuchu hina Jesus parlarqa, hina charaykuchu Pedrota k'amirqa, hinamanta wawqimasis. Jesus manchay munarqa pay qatinanta. Ñuqawan kusqa kanki, chay ñuqa qhawasqayki, hark'asqayki, bendecesqayki, tukuy mata Jesus qoy munan Pedroman, payqa munan qatinanta, instrumenton kaspa, hatun k'acha runa kaspa, ñuqa yanapasqayki, chay hinata Dios Jesus munarqa hina qoyta. Pero Pedroqa mana atinchu Jesusta qatiyta. Imarayku Jesus ma qatiy atinchu? Kunan paqarinpi qankunapis munankichischu Jesusta qatiyta, wawqimasis? Nichu munankichis qatiyta? O munaynikichiktachu aychaykichiktachu qhatiy munankichis, kunan paqarin qankuna Jesusta qhatiy munankichischu? Imaraykuta Jesus qhatiy sumaqmanta kasan, imanatachu parlanchis, ñuqanchispata tiyan huk qhawayninchis, ñawpaq cultupi imatachu parlanchis, Lotmanta, payqa qhawan, imata qhawan? Qhawayninpiqa pay chay hatun kaq pampasta qhawan, tukuy runaspata qhawaynin tiyan, huch'illa qhawayninqa, mana kayqa karumantachu qhawan. Lotpis chayta qhawaspa kay kawsay k'achakaspa hinan. Kay runa ñuqapaq allin nispa hinata ninku. Hinata parejayki masq'ankichis chaypis chay ñuqapaq allin nispa qhawayninkichisman hina. Chay negociopis, chay yachaypis, tukuy chay Lotpis kikillantata wawqimasis. Pero pay deciden chay llanurata hap'iyta, qhawayninman hina payqa apamunqa tukuy ima kusita, tukuy ima kusita, chaypi payqa nerqa ripunanpaq chay niqman. Pero chaypi tukukuqtin, Gomorraman, Sodomaman yaykuspa, chaypi ñuqanchimantachus parlanchis, imanatachu wawata tiyan hina, yachayninman hina chayta qhawachin Señorta, chaypi payqa kusisqa contento kasan. Mana payqa yachanchu chaypi chinkasqa kasqanta. Ñuqanchispis yachayninchisman munayninchisman hina qatispa chanta imataq chayamun? Chaypi chayamun fracaso. Gracias. Wañuy chayamun. Mana qhawayatinchu chay kawsaypi. Imanatachus ñuqanchis unas yachay manchay uramanta, charayku supay ch'awki yawanchis. Charayku Jesusta qhatiy kaypi sumaqmanta puni kasan. Jesusqa astawan hatun atiniyuq supaymanta kashan. Jesusqa astawan yachayniyuq, hatun yachayniyuq kashan. Charayku Jesusta qhatispa, paywan qusqasispa, charayku tal vez ñuqanchis urmanchishkanpis, pero Jesucristo hap'in, yanapan, apaykachan. Jesucristowan kaspa ni hayk'aq fracasanqachu.
Charayku Jesucristo qhati sumaqmanta kasan kuna paqarinpi imaynata qhatiyat suman Jesucristota Jesusta qhatinapaq Jesús parlarqa discípulosninman ukutitawan ñawirisun Jesusta qhatinapaq imata ruwananchis tiyan kaypi hinata nin iskay chunka tawayuq chillayninpi kusqa ñawirisunchis iskay chunka tawayuq iskay 15 chay pacha Jesusqa yachachisqasninman nerqa pillapis ñuqawan riyta munaqqa pay kikinta qhisachakuspa cruznin uqharisqa qhipayta hamuchun. Ñuqanchis Jesusta qhatimunanchis, Diosta qhatimunanchis, pero kunan paqarin wawqi masqankuna kayta uyarispa, t'ukuynikichista qhatispa, confiaspa Pedro hina qankunapi confiakuspa imanita kayta munawanchis, ñuqanchis qhawanchis ñawininchiswan, allin t'ukuyninchiswan añuqa k'achakani, allin ruwani chayta hap'ispa astawan Diospaq palabranmanta, Diospaq apaykachawasqanchismanta chayta hap'ispa payqa confiakun paypi. Chayta entiendechikunichu wawqimasis, Pedropis kikillantataq payqa Jesucristowan kusqa kasarqa, paypis creespa hinan, paypis Jesuspi creespa hina imata palasa a Jesusqa Cristoy nispa, Jesusqa Diospaq wawan atiniyuq nispa. Pero paypis qhawarikuspa ñawishninwan payqa confiakun paypi t'ukuyninta hap'in. Ama Jesus wañuychu wañunki chay ima kanqa ñuqaykumanta nispa payqa hinata payqa t'ukuyninta hap'isarqa. Kunan paqarinpi askha runas Pedro kikin chay creencia kawsayta apasanku askha cristianos. Iglesiaman hamuspa paykuna palabrata uyarinku, Jesucristo Diospaq wawan nispa. Payqa bendeciwasunchis, amén, aleluya nispa. Pero Jesucristo parlaqtin discípulusta cruzpi wañusaq nispa. Chanta kawsarimusaq chayta qhawaspa mana sino kayqa allinchu imaraykutaq wañun nispa. Imaraykuta ch'aqatanku, imaraykutaq payta crucificanku tukuy runaspaq ñawpaqinpi nispa. Chay wañusqa cruzpi chayqa maldición hina kan. Mana huchallachu, mayqin huchasapas kayta crucificanku. Imaraykuta Señorinchis hinamanta wañunantiyan nispa imata nisawanchis ma entiendeyatinchu. Hina wañuyta mana hap'iyatirqachu. Charayku Pedroqa mana nerqa kunan paqarinpi wawqimasis kikillantataq imantatachus parlanchis iglesiaman hamushankichus kanpis nichus k'acha kanku qankunawan nichus allinta servisasunkichis chalvez qhawasankichis wakin wawqimasista llawchus mana kallpayuq kaykuna niqta imanatataq calificasanku evaluasanku kay iglesiaqa mana chiqa kaqchu. Chiqa kaq iglesia imanatataq decide imaginata askha runas t'ukuyninman hina imanata parlankuri imata ruwana tiyan chiqa kaq iglesia wawqimasis malluyakunanchu tiyan nichu maqanakunan tiyan nichu ima pantaynitapis qhawanan tiyan pero mana hinachu. Ñuqanchis runamas Diospa palabranta uyarispa kanpis Pedro hina paykuna confiakunku paykunapi. Chanta munayninkuta qhatispa t'ukuyninkuta qhatispa paykuna iglesiaman hamusanku Diospa palabran paykunata apaykachananta imata paykuna apaykachan t'ukuynin paykunata apaykachan. Charayku necesidad ninrayku hamun, necesidad ninrayku paykuna qullqi mañakunku, necesidad ninrayku paykuna t'ukuynin niqta mana kayqa allinchu nispa. Chanta ripunku t'ukuyninkuta qhatispa. Pero chiqa kaq iglesia mayqanta kasan wawqimasis. San Mateota qhawarispa Jesucristo temploman yaykuspa tukuy adorasanku santo k'achitu nispa kayta qhawarispa imata ruwarankuri
tifranco. Tifrasanku colqueta vendespa, colqueta cambiaspa, ofrendasanku animalesta. Jesús yaykuspa manchay piña corca. Chantari, car corca, y mata car corca. Y mata car corca. Tukuita car corca. Negociantes ta cambistas ta car corca. Car cospatagri. Kikillantataq nisawanchik hawapi k'acha qhawakunku bondadosos respetuosos pero sunaspa sonqonta qhawarispa chay templo imayna chaqay tiempopi kasarqa Jerusalempi hawapi santos k'achitos pero hinapis yaykuspa imataq chay ukhupi tiyan puraq uyas suas pata wasin hina ofrenda sanku animalesta ima Jesús chayta cambiar Dios pis qhawallantaq sonqonchista qhawallantaq wawqimasis sonqonchista qhawanchiqa punichari chaqakaq iglesia picanchus defectos nin debilidades nin ñuqanchis hermanos kanchis pero chaqakaq iglesia mayqanta kasan mayqanta chaqakaq iglesia kasan Jesús parlas pa Pedrota ñuqa wañusaq nispa Jerusalemman wicharisaq nispa chaypi wañusaq nispa hinata escribas ancianos sacerdotes principales wañuchinankuta cruzpi wañusaq chaymanta kawsarisaq nispa hinamanta tukuy huchasta llimpuchanqa kankunaqta chantapis asqa runas hina hap'inqanku wiñay kawsayta salvación thapispa tukuy creekuna kay Jesucristo wañuyninpi tukuy huchasninchista hinamanta llimpuchan paykunaqa pikunachus creek kaypi Jesucristo wañuyninniqta tukuy huchasninchista llimpuchan pikunachus kay hermanos kaypi creenku chaykuna sutikunku iglesia kaq iglesia charayku runas chayta nichus qhawasanku sonqonchis ukhupi kay wawqi creespa Jesucristo wañun huchasnirayku nispa cruzpi wañuspa llawarninta t'aqaspa chaypi huchasninchista pampachaña chay wawqi sonqonpi chaypi creesan chay feyni tiyan Jesucristopi chay wawqiqa salvo payqa salvacionta hap'iña chayqa punchari chay hermano salvación tap'ikuna chaykuna sutikunku iglesia nin Biblia niqta pero wakin runasri mana qhawayatinkuchu sonqonchista paykunaqa imata qhawanku hawallapi qhawanku imayna chaqay tiempopi Jerusalempi chay Jerusalén tiempopi manchay hatun chantapis manchay k'achas kanku runas manchay elegantes kasanku sirvispa k'achamanta pero chay ukhman yaykuspari chaypi tiyan negocios vendespa Jesucristo kay pachapi kasaspa kikillantataq fariseos paykuna ayunanku chantimanta ruanku ofrendanku paykuna funt'anku chay kamachinasta Moisés niqta pero sonqonku imayna kasarqa Sara funt'a millay imaswan envidia celos chantapis asqa munaykunas karqa vicios sonqonkupi karqa pero runas mana chayta qhawayatinchu mayta qhawa runa hawakaqllata charayku paykuna maestros kanku paykuna chaqakaq cristianos kasqankuta Diospaq wawan kasqankuta nisanku pero chayta Dios mana munarqachu charayku wawqimasqankuna qhawaychis Jesucristo ladunpi pitaq kasarqapi qayllaykurqa publicanos paykuna sagras kanku paykunaqa mana chiqatachu qulqi gananku impuestos hap'ispa paykunaqa publicano imanata rantiyatimun hatun wasita funcionario kaspa paykuna qhechuspa suaspa
publicanusqa pita qallaykurqachanta Jesucristumanta rameras qallaykurqanku huchasapas Bibliapi paykuna ñawpaqta qallaykurqanku chiqapunchari imarayku qallaykurqanku paykuna mana kanchu imapis allin paykunapi ñuqanchispis bendicionta Diospata tarimunanchis Diospa gracianta tarimunanchis pero kawsayninchispi imata hawachiwanchis saqra imasninta mana imata confiatinkuchu paykunapi hawapipis mana allinchu ch'illi ukhupipi ch'illillataq imaynamanta paykuna Diospa misericordian hap'yatinku hap'ispa fariseos ri escribas paykunaqa saqra imas tiyan kanpis sunqunku ukhupi pero paykuna qhawaynin qhawachispa k'achakasqankuta paykuna ninku creente kayku nispa Diospaq wawan kani nispa ñuqanchis creenchis Diospi nispa paykuna qhawasanku Jesus hamuspari Jesus imata parlarqa generación de víboras nispa qankuna ruwaychis pesachikuychis nispa hina maqanakurqanku hinata paykuna Jesusta qhisacharqanku pero publicanusri ramerasri paykuna ñawpaqta qallaykurqanku Jesusman chanta tukuy ima Jesucristo nisqanta paykuna hap'yatirqanku paykunapi mana karqachu ni ima allin charayku paykunaqa hap'yatirqanku Jesus kaypi nirqa Jesusta qatinaykichispaq nispa ñawpaqta imata ruwananku karqa ñuqawan qhipay hamunki munanki chayqa t'aqakuychis qankunamanta nispa nirqa cruzninta hap'ispa qhatiwaychis nispa kunan paqarin wawqi masqankunapis sunquykichis qhawarispa allin ruwayniykichista iglesia ukhupi uyarispa palabrata chayta hap'ispa chantapis qhawaspa allin kaq ruwayniyta razoniyta t'ukuyniyta chayta hap'ispa Pedro kikin Señor Jesucristo palabranta hap'ispa Jesusqa Diospa wawan kasqanta chantapis qhawarispa chayta hap'ispa t'ukuyniyta hap'ispa Pedro kikin qankuna chay iskay imasta hap'ispa iglesiaman hamuspa Diospa palabranta uyarispa Jesus imatata ninqari qanqa tropiezoy kanki nispa enemigoy kanki nispa ñuqata qhatinawaykipaq ñawpaqta t'aqakuyqamanta nispa amen wawqi masis ñawpaqta imata ruwananchis tiyan t'aqakunanchis tiyan ñuqanchismanta saqra ruwasqasniymanta llullakuspa maqanakuspa chiqnispa chaymanta t'aqakuspa chaytachu parlasawanchis mana chaytachu ñuqanchimanta t'aqakunanchista q'alata nisawanchis chantari cruzniykita q'ipirkuspa qhatiway niwanchis qankunata cruzniykichisq kanchu sapa hukniykichis cruznikki huqarispa qhipayta hamuchun nispa niwanchis ma ñuqanchis qhawanchischu kanpis pero chay cruz apaykachay sapa hukninchis Jesucristo imata apaykachan cruznikki huqari imaniyta munawanchis chaypi ch'aqatasqa cruzpi pitataq cruzpi ch'aqatarpan Jesus chaypi ch'aqatasqa kasan Bibliapi wawqi masis Cristuwan khusqa crucificasqa kanchis chay cruz imaniyta munan kay aychay kay runa ñuqa kay k'acha kay saqra nispa qhawanchis kay mana sino allinchu nispa qhawanchis tukuy ima chay ñuqanchimanta lluqsinchay tukuy kayta apaykachaspa mayman aparanchis tiyan cruzman ukuti imata ruwanan tiyan imata ruwanan tiyan
Jesus Cruz pañawpaq imapas chayaspa imata ruwarqa ch'aqataykurqanku wawqimas Jesus hinata parlasawanchis kunan paqarinpi ari qhatiwayta munanki chayqa ñuqawan kuska kayta munanki chayqa qampata ñak'ariniki tiyan llakiniki tiyan ñuqa qhawarisqayki nispa ima necesitaniki kanpis ñuqa hunt'achisqayki nispa ñuqa yanapasqayki tukuymapi yanapasqayki Cristowan kuska purispa Jesusta qhatinapaq ñawpaqta t'aqakunanchis tiyan ñuqanchismanta iskaykaq mayqanta kasan wawqimasis cruzninchis uqarispa qhipanta zinanchik tiyan kay runaqa k'acha kaspa hinan wakinkuna warminta uqusanta qhawarispa ayman chay k'acha imanata ñuqa crucificasaq payta nispa chayman chay k'acha kaspa hinan imaynata hina wañuchiyman hina t'ukurisanku pero Bibliapi wawqimasis ñuqanchismanta ni ima allin lluqsin chayta ñuqanchis qhawarinchis ña wawqimasis charayku Jesus nin sapa cruzniykita apay nispa chantari qan ch'aqataykuy nin imanita munan chay juicio ch'aqataykuy chaypi tukukapun razonesni tukuykunasni tukuy ima lluqsin ñuqamanta chay ch'aqataykuy tukukapun chaypi chayta nisawanchis chantari qhatiway qhipayta hamuy niwanchis tiempota Jesusta qhatiyachisuman tiempo iglesiaman hamuspa palabrata Diospa palabranta uyarispa pero confiakuspa ñuqanchispi mana sinu hinachu mana sinu allinchu kayqa nispa Diospa guianqa Diospa palabranqa ni sinu allinchu nispa imarayku Jesus wañuymunan ama wañuychu nispa chayqa tropiezo enemigo Señor Jesucristo manta kaypi parlaspa wawqimasis Cristo ima Diospa wawan tukuy imata atin ruwayta pero Jesus nerqa wañusaq nispa chanta kawsarimusaq nerqa imanita munan chay wawqimasis kuna p'unchay asqa runas paykuna Jesucristopi creesanku kanpis pero nisanku imata ninku paykuna qampata huchayki kanchu sonqoykipi imaynata paykuna kutichimuanchis imata ashkhas kutichimunku Jesucristo Señor ni payqa Diospaq churinchikqa kaq hatun atiyniyuq nispa tukuyma ruwayatin nispa pero watunchik chayri Jesucristo cruzpi wañuspa chaypi llimpuchan tukuy huchasninchista pero asqa runas kayta uyarispa paykuna matinkuchu hinanita Jesucristo wañu pero ñuqa huchayuqllapuni kasani nispa llullakuspa saqra imas lluqsin ñuqamanta imaynamantama huchaykamanchu nispa paykunaqa chayta ma hap'iatinkuchu charayku ma atinkuchu paykuna kutichimuyta allinmanta huchayuq kani nispa kunan paqarinpis kikillantataq wawqimasis nichqankuna hap'iatinkichikra Señor Jesucristo wañuyninta Pedro hina Pedro ama wañuychu ama hinachu kachu nispa kikillantataq wawqimas huchayuq kani nispa Jesucristo wañunkanpis cruzpi ñuqapata tiyan huchay nispa hinatachus kunan paqarin uyarispa kay runaqa hinata kutichimun chayqa kay runasqa tropiezos kanku chantapis enemigos Jesucristo manta Jesucristo wañuspa chaypi llimpuchan tukuy huchasninchista wawqimasis charayku sumaqmantapuni kasan Jesucristota qhatinapaq ñuqanchis negakunanchis tiyan lluqsimunkanpis razonninchis allin kaq ima ñuqanchismanta chayta t'aqananchis tiyan Bibliata ñawirispa San Juan iskay t'aqapi kananmanta bodas lluqsin Jesuspis chayman invitasqa karqa chaypi imata faltarqa vino faltarqa chaypitaq maman nerqa tukuy ima nisunqachis chayta ruwaychis nispa imatataq nerqa Jesus tukuy ima nisqanta ruwaychis nispa chaypi entiendenki chayllatachu ruwaychis nerqa mana hinatachu nerqa tukuy imata nerqa entiendeychispis samapis
Mana entiendes, imanata uyariyati mari. Pero negakuspa, akakuspa, mana ñuqamanta masahrar, mana ima alli ñuqamanta lluqsin nispa. Ñuqamanta allinta ruwani kanpis pero fracasani nispa, charayku chayta yachaspa, paymantata akakuspa Diospaq palabranta qhatiyatin. Uqchillaytawan ñawirisun. Uqtawan ñawirispa tukusunchik kunan paqarinpi wawqi masis kay sumaqmanta puni kasan. Tukuychuta rinkichis? Iskay kinsa. Chaypacha Jesusqa yachachisqasninman nirqa pillapis ñuqawan ziyta munaqqa pay kikinta qhisachakuspa cruznin uqharispa qhipayta hamuchun. Ari wawqi masis, mayqin palabrapis uyarinkichis chayqa Diospata, chay palabrata hap'iychis ariniychis imaynachus Bibliapi qillqasqa kasan kikinta t'ukuyninchis apaykachayta munawanchis ñuqanchista razonin kaspa hinan kanpis pero kunan paqarinpi t'aqakunanchis tiyan chaymanta kayqa mana chiqqa kaqchu nispa. Chay tukuy chayta chuqaspa ñuqanchismanta entonces ñuqanchis qhatiyatinchis Jesusta. Jesus qhatinanchispa Diospaq palabranta uyarinanchis tiyan. Tukuy wawqi masis Jesucristota qhatispa, Jesucristo qankunawan kaspa bendicioninta qusunqachis, qhawasunqachis, kawsaynikichistapis qhawarinqa familiaykichista, wasiykichispi ima, hinamanta Diospaq gracianta hap'iychis kunan paqarin kaykama compartisunchis.